Kikubol kibabnya. Kyndon ilam kah Neutral Border Dispute Resolution Forum kalapa ya kajing Ujor bat Kamikalia Human Rights Commission. Hakabaya day bat kajing Jingpynkhein ya ka hok long brio man brio usyong knor uba chandame sungo. Ulapan pau ya laitali kimat bakongsan ha kajing Ujor jong u. Kajing kini no ya Jaka bayok pateng labang nong pelut ilaka ya bala IT syaka karbi anglong district council. Kibriyo kathain kidang yaimat ya kajing tombor bat kajing mi jong kisengking atiar kum ka karbi national volunteer bat kiwede. Uba sungo ula dawa ya kajing shimkia bakirki bat le halor kajing Jingpynkhein ya kahok long brio man brio. Nila lei ga jing Ujor jongi siaga Meghalaya Human Rights Commission Halor ga Human Rights Violation but haganega representation jongi nila mention hangne ya ki lai tli ki mat ki ba yedei bat kata ga Human Rights ke jongi ka bening kong ga dei haga jing yedei bat ka jing kni no ya ki Jaka ki puta ke jongi ki badei ki hok long try ban try jongi naga Sarkar Assam hakapor bathau ya district council hakasmem khat khandai spa san pewar ban kitip syahi ba ki Jaka ke bangingi syong isa ka batip kum ka elaka labang nong pelut kabang iti pai bak kong blok bon kadai ke Jaka ke jungi nadu handai antai hinrai lapan Hbdrf no support karbi anglong autonomous council nadu ke por basnah district council Kidukat jongka not